We need to call that out for what it is. It's economic apartheid. Kāore te kāhui rangatira a iwi, e maumau ana I ana kōrero I tēnei rā, te rā I muri mai te tahua pūtea. We are sad at the blatant destruction of whānau values. We are angry at the systematic dismantling of structures that support whānau and hapu. And that's all this is. Tai mai ai ngā mana o te kāhui rangatira a iwi me te uni ana Kaimahi o Aotearoa ki te tāpai o rātou whakaaro mo te tahua pūtea ki te ruma Māori o te whare pāremata. It's taking the lifeblood out of our whānau to be whānau. And that's serious, folks. I don't say this lightly. Well, as you can see who did turn up, a number of different parties did turn up, and there's a common denominator in that, and that they're here, I would think, to represent the interest of our people. Moa mō kura pānoho taranaki te perehitini o te wā mo te uni ana Kaimahi kaupapa Māori, ka mahi tahi me te kāhui ki te tāpai o rātou whakaaro mo te tahua. The invitation went out to different parties. We're hoping that they would see the opportunity to come and participate in the conversation. As I said earlier, it's an historic opportunity where the Māori Union with the National Iwi Chairs Forum have come together to deliver a pointed message around our disappointment with this budget. Tai mai ai ngā mema pāremata o te āpitihana, aha kua rere ana te pōhiri ki te kato o te whare pāremata. And I have to say I'm a little bit irritated with some of our Māori media are seeing this budget. I was watching and I'm thinking, can't some of you read a budget? You know, we've got a Māori minister who got 48 or 58 million of new money. 48, was it? You know, that's all he's got in 3 years. This is a matapiko budget. If you're looking for a job, you're working in a prison. You're going into the Defence Force. You're finding ways whereby you're taking $1 from our most vulnerable in Oranga Tamariki. Ahai hei wānanga tahi mā tātou ngā Māori kua mahue mai nei te praere. Ki tēnei whare, ki te aha, ki te tautohe, ki te wero tonu I tēnei kāwanatanga. E mene pai ana I tō tātou pōharatanga. Kāre pai ki au, kāre pai ki tō tāua iwi. Hea te mea nui o te kāinga. Ko te kai ki rungi te tīpu. He paraiketi. He whare mahana. Koera nui ho. Te kōrero a mea a Ganesh nāna. Tōna kōrero e rua nā take. Pai te puku. Kia haumaru te tangata te whānau. Te āhua nei, kei runga tēnei huinga I te whārangi kotahi mo te kore hua ki te iwi Māori I te tahua pūtea o tēnei tau. Roihana nuri mā Aukaha. Ko te reo